Godine 1995. svedoci smo bili užasa genocida u Srebrenici. U tom malom bosanskom gradu desio se jedan od najstrašnijih zločina u modernoj istoriji. Preko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dečaka je sistematski ubijeno. Njihova imena su urezana u kamen, ali njihova sećanja žive u srcima preživelih. Bio je to najgori zločin na europskom tlu od Drugog svjetskog rata. Gradovi su bili uništeni, porodice razdvojene, a zajednice razorene. Danas nas proganja pitanje, da li bi se Srebrenica mogla ponoviti? Odgovor, nažalost, nije jednostavan. Svet se menja, ali mržnja i netolerancija često ostaju. Svet se zakleo da se nikad više neće ponoviti nakon holokausta. Rekli smo nikad više, ali da li smo zaista naučili lekciju? Pa ipak, genocid se ponovo dogodio u Kambodži. Milioni su stradali pod režimom crvenih Kmera. Dogodio se ponovo u Ruandi. U samo 100 dana, 100.000 ljudi je brutalno ubijeno. I dogodio se ponovo u Srebrenici. Svet je gledao, ali nije reagovao na vreme. Bolna istina je da istorija ima tragičnu tendenciju da se ponavlja. Ako ne budemo pažljivi, prošlost može postati naša budućnost. Moramo učiti iz grešaka prošlosti. Edukacija i sećanje su ključni za sprečavanje budućih tragedija. Moramo biti budni pred mržnjom i netolerancijom. Svaki znak netrpeljivosti mora biti prepoznat i suzbijen. I nikada ne smemo zaboraviti žrtve Srebrenice. Njihovo sećanje zahteva akciju. Samo tako možemo osigurati da se ovakvi zločini nikada više ne ponove. Genocid u Srebrenici baca dugu senku na Bosnu i Hercegovinu. Rane prošlosti su duboke. Fizički ožiljci rata su možda zacelili, ali emocionalni i psihološki ožiljci ostaju. Međunarodna zajednica nije uspjela da spreči genocid. Holandski mirovnjaci, zaduženi za zaštitu sigurne zone Srebrenica, bili su savladani od strane bosansko-srpskih snaga. UN su stajale po strani dok se masakr odvijao. Svet je užasnuto posmatrao kako se tragedija odvija na televizijskim ekranima. Obećali smo nikad više, ali obećanja nisu dovoljna. Moramo se suočiti sa uzrocima mržnje i netolerancije. Bosna i Hercegovina danas je u miru. Ljudi uživaju u svakodnevnom životu, šetajući parkovima i uživajući u prirodnim lepotama zemlje. Ali to je krhki mir, izgrađen na temeljima etničkih podela i političke nestabilnosti. Ratne rane su još uvek vidljive, a političke tenzije često izbijaju na površinu. Dejtonski sporazum, kojim je okončan rat u Bosni 1995. godine, stvorio je složen sistem podele vlasti. Ovaj sporazum je bio ključan za zaustavljanje krvoprolića. Zemlja je podeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Ova podela je bila neophodna za postizanje mira, ali je donela i svoje izazove. Dva entiteta su povezana slabom centralnom vladom. Ova vlada često nema dovoljno moći da efikasno upravlja zemljom. Ovaj sistem je sprečio povratak ratu. Međunarodne snage i dalje igraju ključnu ulogu u održavanju mira, ali je također doveo do političke blokade i ekonomske stagnacije. Mnogi građani se suočavaju sa nezaposlenošću i siromaštvom. Dejtonski sporazum je bio neophodan korak za okončanje borbi. Bez njega sukobi bi se verovatno nastavili, ali nije održivo dugoročno rješenje. Potrebne su reforme koje će omogućiti trajni mir i stabilnost. Bosni i Hercegovini je potreban novi politički dogovor, onaj koji promoviše jedinstvo i pomirenje. Samo kroz zajednički rad i razumevanje zemlja može napredovati ka boljoj budućnosti. Jedan od najuznemirujućih trendova posljednjih godina je porast poricanja genocida. Neke osobe i politički lideri, posebno u Republici Srpskoj, nastavljaju da poriču genocid u Srebrenici. Tvrde da je broj žrtava preuveličan, tvrde da masakr nije bio genocid, već tragična posljedica rata. Ovi pokušaji prekrajanja istorije duboko su uvredljivi za žrtve i njihove porodice. Poricanje genocida je oblik govora mržnje. To je pokušaj opravdanja neopravdivog. Moramo se boriti protiv poricanja genocida u svim njegovim oblicima. Moramo obrazovati buduće generacije o užasima prošlosti.
Deo 5. Pravda i odgovornost. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju ili MKSIO osnovan je da bi počinioce ratnih zločina priveo pravdi. Ovaj tribunal je bio prvi međunarodni sud za ratne zločine od Nirnberških i Tokijskih suđenja nakon Drugog svjetskog rata. MKSIO je podigao optužnice protiv 161 osobe za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid počinjene tokom jugoslovenskih ratova. Ove optužnice su bile ključne za postizanje pravde i pomirenja u regionu. Među osuđenima su Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske. Njihove presude su bile prekretnica u međunarodnom pravu. Obojica su osuđena na doživotni zatvor zbog svoje uloge u genocidu u Srebrenici. Ove presude su poslužile kao snažan podsjetnik na važnost odgovornosti za ratne zločine. Rad MKSIO bio je ključan za utvrđivanje činjenica o genocidu u Srebrenici i pozivanje počinilaca na odgovornost. Bez njihovog rada mnoge istine bi ostale skrivene. Međutim, potraga za pravdom nije završena. Iako je MKSIO zatvoren 2017. godine, njegovo nasljeđe i dalje živi kroz rad drugih međunarodnih sudova i organizacija. Mnoge osobe koje su počinile ratne zločine i dalje su na slobodi. Potrebno je nastaviti rad na njihovom privođenju pravdi, kako bi se osiguralo da pravda bude zadovoljena za sve žrtve. Deo 6. Seme sukoba. Rizik od budućeg sukoba u Bosni i Hercegovini ostaje stvaran. Zemlja je i dalje duboko podijeljena po etničkim linijama. Politička nestabilnost i ekonomske teškoće nastavljaju da podstiču tenzije. Nacionalistička retorika je u porastu. Ekstremističke grupe iskorišćavaju ove podjele za sopstvenu korist, šire mržnju i netoleranciju, veličaju ratne zločince. Ovo su opasni trendovi. Ugrožavaju krhki mir koji je izgrađen u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne sme sebi dozvoliti da bude samozadovoljna. Moramo se pozabaviti uzrocima sukoba. Deo 7. Uloga međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica ima odgovornost da spreči ponavljanje genocida u Srebrenici. Moramo podržati napore Bosne i Hercegovine da izgradi mirniju i prosperitetniju budućnost. To uključuje pružanje financijske pomoći za jačanje ekonomije zemlje. To također znači podršku organizacijama civilnog društva koje rade na promovisanju pomirenja i međuetničkog dijaloga. Evropska unija može igrati ključnu ulogu u ovom procesu. Perspektiva članstva u EU bila je snažan podsticaj za reforme u drugim zemljama na Balkanu. Bosni i Hercegovini treba pružiti istu priliku. Deo 8. Sprečavanje budućih zverstava. Sprečavanje genocida nije samo odgovornost vlada i međunarodnih organizacija. To je odgovornost koju svi delimo. Svi moramo biti budni pred mržnjom i netolerancijom. Moramo se izjasniti protiv diskriminacije i predrasuda. Moramo učiti našu decu o opasnostima ekstremizma. I nikada ne smemo zaboraviti žrtve genocida. Njihovo sećanje treba da nas inspiriše da izgradimo pravedniji i mirniji svet. Genocid u Srebrenici bio je mračno poglavlje u ljudskoj istoriji, ali to je poglavlje iz kojeg možemo učiti. Radeći zajedno možemo sprečiti da se takva zverstva ponovo dogode. Deo 9. Poziv na budnost. Pitanje da li bi se Srebrenica mogla ponoviti je otrežnjujuće. Odgovor, nažalost, je da je to moguće. Dokle god mržnja i netolerancija postoje u svetu, rizik od genocida će ostati. Ali ne smemo biti fatalisti. Moramo učiti iz grešaka prošlosti. Moramo biti budni pred pretnjama miru i bezbednosti. I nikada ne smemo zaboraviti žrtve Srebrenice. Šta mislite da se može učiniti da se spreče buduća zverstva? Kako možemo osigurati da nikad više zaista znači nikad više?